伊朗支持的也门反恐军青年运动这个组织，最近是小电线去攻击商船甲货轮。伫当地时间11月初3，青年运动佮用飞弹甲无人机去拍2架以色列的船只。美国国防部是证实讲，美国的驱逐舰卡尼号有去甲解救，嘛有甲3架无人机甲击落来。规系列的攻击行动嘛，代表以下冲突即马已经毋那是伫加沙地区，嘛已经拖到中东以外的所在，即马对区域的稳定也佮有全世界的贸易已经造成影响。结束休战了后，以色列军队恢复对武装组织哈马斯攻击，由伊朗抛弃也门反恐军青年运动，也伫当地初3，搁一摆攻击经过红海海峡外籍商船，佮讲攻击的拢是以色列船只。نفذت القوات البحرية في القوات المسلحة اليمنية بعون الله تعالى صباح يومنا هذا عملية استهداف لسفينتين إسرائيليتين في باب المندب。曼德海峡是连接红海甲亚丁湾的战略水道。青年运动表示，攻击的团结探索号甲9号商船因为无被插，青年运动发出警告信息，所以分别用飞弹甲无人机进行攻击。美国国防部表示，有3架商船总共遭到4摆攻击。挂巴哈马国旗的英国货船团结探索号发出求救信号了后，伫附近巡逻美国驱逐舰卡尼号马上赶去现场，前后拍落3架无人机。另外，遭到攻击2架货船是挂巴拿马国旗的9号甲索菲兹号货船。נורו טילים לעבר שתי ספינות סוחר ללא קשר למדינת ישראל. אני חוזר עוד פעם שיהיה ברור. ללא שום קשר למדינת ישראל. ספינה אחת נפגעה באופן משמעותי והיא נמצאת במצוקה עם ככל הנראה סכנת טביעה. 青年运动表示，会阁针对以色列船只继续攻击行动，一直到以色列停止对加沙的攻击行为。过路的商船一直遭到攻击，也互红海航运面临威胁明显欠悬。青年运动11月19拔走日本商船了后，经过日本政府透过中间国家交涉也表态，真可能会伫这几天之内放出船顶的船员。公司新闻陈时东编译。